pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela druga tekma 12. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici bomo spremljali občinski derbi. Pomerili se bodo nogometaši Domžal in Radomelj. Decembra 2023 so Ravbarji nazadnje premagali bližnjega rivala, od takrat 7 tovrstnih obračunov, 1 remi in kar 6 zmag Radomljanov, ki so Domžalčane premagali tudi v zadnjih 5 primerih. In jasno, Žlogarjeva četa je danes na misiji, da konča to zelo črno serijo. Poglejmo si, kaj se je že zgodilo in kaj se še bo v tem 12. krogu. Včeraj seveda otvoritvena tekma kola v Kidričevem. Mura je dvakrat vodila v šumi, toda varovanci Arsiča so se uspeli vrniti. Luka Lukanič izvaja prosti strel, odbijajo Radomljani. Milič, dober strel, ampak na mestu samo Pridgar. Še enkrat Gnjatič, krasna kombinacija na levi strani. Jojč pred vrata, Kukovec je tam. Žoge ni uspel preusmeriti proti cilju. In kar dejaven je Rene Hrvatin na desni strani, poda pred vrata Felicio. Nevarna akcija Domžal. Jetnejši nogometaši Radomelj. Kar ni tako presenetljivo, vemo, kakšno miselnost zagovarja Trenčovski, tole pa je krasna priložnost za Radomlje in gol! Nino Kukovec, njegov 13. gol v prvi ligi in zdaj podira rekord. Zdaj je najboljši strelec Radomelj v prvi ligi vseh časov, izboljšal je tudi izkupiček Madžida Šošića. Radomlje od 17. minute povsem zasluženo vodijo z 1-0, kajti varovanci Jugoslava Trenčovskega so bili bistveno bolj ambiciozni, kar se tiče pogleda proti vratom nasprotnika. Krasna podaja v prostor. Nino Kukovec pa je našel razpoko in žogo poslal mimo Konstantinosa Cogasa. Nič ne bo s tako imenovanim clean sheetom ob njegovem debiju. Radomlje vodijo z 1-0. Izvrsten zaključek Nina Kukovca. Zdi se, da je imel dobro orientacijo Andrej Pogačar. Zanimivo bo videti, kaj naklepajo varovanci Trenčovskega. Vokić, dobra podaja proti oddaljenejši vratnici. Izkazal se je Konstantinos Cogas. Mamić, Matej Mamić, lepo Mamić, sicer diši po ofsajdu Kukovca. Nino Kukovec, zgrešil je Kukovec in tudi dvignjena zastavica. Luka Lukanič. Lukanič v kazenski prostor. Tu je Pridgarja spravil precej nelagoden položaj. Vokić. Na Pogačarja pa Mamić. Amadej Marinič, do strela Marinič! Brani Konstantinos Cogas. Torej kar zaskrbljujoč podatek. Paras pri žogi, Aleksandros Paras, Mlakar v skoku. Anonimen je zaenkrat Luka Mlakar, ki je zadnji gol v prvi ligi dosegel julija. Lukanič in Bošnjak. Bošnjak v kazenski prostor. Prerivanje v kazenskem prostoru. 11-metrovka. Mihajl Antić je pokazal na belo piko. Nemogoče je bilo seveda vse skupaj identificirati, videti, kaj vse se je dogajalo. Rene Rantuša Lamprecht bo moral biti previden pri protestiranjih, kajti že ima rumeno kazen. Vučkić dobiva znak. Haris Vučkić, in gol! 1-1, 61. minuta. Haris Vučkić do 5. gola v tej sezoni prve lige, s čimer je zdaj postal najboljši strelec v tem tekmovanju med Slovenci. Skupaj s Sajtovskim, Malenškom in pa Pečarjem. To so torej 4 slovenski nogometaši, ki so dosegli po 5 golov v prvi ligi. Haris Vučkić je uspešno premagal sama Pridgarja, sicer pa vidimo, da je Kahvič. Andrej Pogačar. Pogačar na levo, tu je Jaša Martinčič, dobra podaja, Krapuhin. Zgrešil je Stanislav Krapuhin. Marinič,
Danes se je dvakrat udaril na gol Marinič, Martinčič pa ima zdaj več prostora. Martinčič poda pred vrata, prečka se je stresla po strelu Dejana Vokića. Lahko Domžalčani prigrebejo do 3 točk. Hitro bomo dobili odgovor na to vprašanje. Atraktivno, akrobatsko, mikavno, ampak Milič žoge ni uspel usmeriti proti vratom Pridgarja. Nino Kukovec, iskrene čestitke, podrli ste rekord, dosegli 13. gol v prvi ligi za Radomlje, kar je najboljši izkupiček v zgodovini, ampak verjetno slavje zaradi končnega rezultata ne bo takšno. Sicer osvojena točka, ampak najbrž ste si želeli več. Ja, mislim, najprej hvala za čestitke, ampak sigurno to, kar ste rekli, nismo to želeli. Danes smo v bistvu prišli, da bi dosegli 3 pike, nažalost to nismo dobili in tudi nismo izkoristili te priložnosti. Ampak mislim po neki strani tudi ok, tudi pika je v redu, gledamo, da se pike dobivajo vsako tekmo in nič, to tekmo najbolj, da se pozabi in gremo naprej na naslednjo tekmo. Zelo dobro ste sicer danes krenili v tekmo, bili dominantni skozi ves prvi polčas, potem pa povsem drugačna slika v drugem delu igre. Kaj je razlog? Zakaj bolj obrambno naravnan pristop? Mislim, ne vem, kaj je bil razlog. Sigurno smo v tekmo krenili boljše kot Domžale, ampak potem smo nekako padli, ne vem, ali je bila to energija ali je nekaj kliknalo med nami, ampak probali smo držati, probali smo se tudi dvigniti, da bi tudi izkoristili priložnosti, zabili več golov, ampak nažalost ni šlo. Morda še komentar glede dosojene 11-metrovke? Ne vem, iskreno tu se ne bi vtikal, nisem niti videl, moji soigralci govorijo, da ni bilo nič, tako da ne vem, iskreno, nisem niti videl, kaj se je zgodilo v bistvu. Najlepša hvala. Luka Lukanič, danes sicer niste dobro krenili v tekmo, bili ste v podrejenem položaju v prvem polčasu, nato pa bistveno boljša igra v drugem delu, na koncu ste prišli do točke, kako ste z njo zadovoljni? Pa da, sigurno da ulazak u utakmicu nije bio onaj kako smo se dogovorili u slačionici. Apsolutno prvo poluvrijeme pripalo je Radomlju i zasluženo su vodili 1:0. U slačionici smo se dogovorili da mora to biti puno bolje i mislim da smo to pokazali u drugom poluvremenu. Možda na kraju možemo i žaliti za sva 3 boda, ali kad pogledamo oba 2 poluvremena mislim da je 1:1 apsolutno fair rezultat. Iz druge belgijske lige ste se preselili v Slovenijo. Kakšni so zaenkrat prvi občutki, kako bi recimo ocenili naše prvenstvo? Pa mislim da je liga dosta izjednačena, mislim da se može igrati sa svakim u ligi. Ok, mi trenutno nismo na poziciji na kojoj bi htjeli biti, sigurno da ćemo se boriti do kraja da ne ispadnemo iz lige i to je cilj i ja sam uvjeren da ćemo to ostvariti. Najlepša hvala. Tonči Žlogar, danes ste sicer nekoliko pasivno krenili v tekmo, bili v podrejenem položaju v prvem polčasu, ampak bistveno boljša slika v drugem delu. Zdi se, da ste tudi zelo dobro zadeli s tisto trojno zamenjavo. Na koncu točka, kako ste z njo zadovoljni? Ja, vaša ugotovitev je povsem točna. Mislim, da smo, da bi rekel, zamudili na tekmo oziroma prvi polčas poklonili Radomljam, bili neagresivni, zamujali v duelih. Odigrali nasprotno tistemu, na kar smo se skozi teden pripravljali. Mislim, da so 3 menjave v polčasu prinesle tisto živahnost in agresivnost, s katero smo želeli vstopiti v tekmo. In smo bili, po mojem oceni, drugi polčas bistveno boljši. In mislim, da je na tem derbiju vsaki ekipi pripadal en polčas in na koncu, če potegnemo črto, je rezultat realen. Na koncu bi rekel, da v redu, pomembno je zbirati točke, če ne uspeš zmagati, je važno, da ne izgubiš in v bistvu nekako držati stik z ekipami, ki so pred nami. Kar nekaj novih fantov je seveda prišlo v zadnjem času. Koliko časa vsaj ocenjujete, da boste potrebovali, da bodo nekakšni mehanizmi povsem utečeni? Ja, mislim, da sigurno potrebujemo še nekaj časa, tudi s tem vsaka tekma je neka nova potrditev o sami sposobnosti posameznega igralca. Mislim, da zdaj slika postaja vse bolj kristalnejša, ampak mislim, da vseeno smo v tem obdobju, zdaj mislim, da je mesec dni, kar sem na klopi Domžal, smo osvojili 5 točk, nekako
vseeno nismo več odpisana ekipa, da nas čaka dolga pot, da bo treba kakšno tekmo zmagati, pa več kot kakšno tekmo drži, ampak v redu, tu smo živi, držimo ta stik in jaz upam, da bo nadaljevanje prvenstva sigurno še boljše. Naslednji teden seveda tekma z Olimpijo, čemu se do takrat želite posvetiti? Ne, jaz mislim, se mi spet moramo dobro pripraviti na tekmo. Danes recimo smo imeli ogromno situacij, kjer smo zelo dobro naredili višek preko bočnih pozicij, pa potem veliko slabih predložkov, pač na temu delamo in na temu bomo nadaljevali. Upam, da bomo seveda dobimo tudi nekatere igralce, ki se vračajo zdaj po kartonih. Bomo vedeli, kako bo z poškodovanim Matičičem in vratarjem in jaz upam, če bomo kompletni, potem imamo vseeno en tak kader 17-18 igralcev, ki ti lahko tudi igralci, ki pridejo s klopi, držijo ritem ali pa tega dvignejo. Najlepša hvala. Jugoslav Trenčovski, že s Tončijem Žlogarjem sva nekako ugotavljala, da sta si bila to povsem nasprotna polčasa, vi ste precej bolje krenili v tekmo, imeli popolno dominacijo. Kaj je morda razlog, da ste potem v nadaljevanju stopili nekoliko nazaj oziroma se povlekli? Tako je, znači prvo poluvreme smo igrali ono naši prepoznatljivu igru i poštovali smo naše principe. Nekako u drugo poluvreme smo krenuli, nije to da smo se mi povukli, nego jednostavno oni su uneli malo svežinu, malo brzine po bokovima. Onda smo mi bili netrpeljivi, onda smo mi prihvatili igru koja ne pripada nama. Znači imali smo puno pogreška, puno previše pokušaja za ofanzivnu tranziciju koja nije naš stil igre. Mi moramo prvo pripremiti naš napad pa onda idemo u dubinu. Tako da mislim da je to najveći razlog zašto smo izgledali tako loše u drugo poluvremeno, jer opet da kažem na kraju zadnjih 10 minuta kad smo opet postavili i poštovali naše principe, kad smo uzeli da kontrolišemo loptu, da imamo više poseda, onda smo stvorili jedna-dve polušanse. U svakom slučaju, znači nije to povoljan, dobar rezultat za nas. Odigrali smo 1-1, nije da smo zadovoljni, nije da smo sretni i nije da smo se mi zatvorili, nego jednostavno protivnik je bio odlučniji. U drugo poluvreme ušao malo agresivnije, još više agresivnije. Mi nismo poštovali naše principe i zato rezultat je 1-1. Nino Kukovec je dejal, da tiste zadeve okoli 11 metrovke ni dobro vedel, da pa so mu soigralci dejali, da se ni zgodilo nič. Tudi vi ste bili zelo jezni na sodnika. Morda kakšen komentar na dosojeno 11 metrovko? Pa nije sad da ja dajem neke komentare, to verovatno sudska organizacija će to vidjeti. Meni je to, znači ako je ovo penal, onda bi na svakoj utakmici imalo još 5 penala najmanje. Tako da meni je više izgledalo, ne znam, tražit ću objašnjenje, meni je više izgledalo penal drugi kod Klamfarta kad je udario u ruku nego ovo što je bilo prvo. Ovo sasvim nije za mene penal, ali ne znam, sudnik je odlučio tako, ne znam da li je VAR to potvrdio, da li su gledali pa i oni potvrdili. Ako je ovo penal, onda ne znam, onda će na utakmici imati sigurno još 10-ak penala na svakoj utakmici. U svakom slučaju ja ne mogu da kažem da su sudci nešto nas oštetili, osim tog za mene nije penal, moram da kažem. Na kraju krajeva ja ću da postavim samo jedno pitanje, mi igramo 12 kola, nisam vidio da neko svirne penal za nas, desi se neke pogreške, isključi nam igrač sa Mariborom, desi se neke pogreške, sviraju penale protiv nas. Malo mi je simptomatično, ali u svakom slučaju to je to, borba, produžujemo dalje, nastavljamo dalje, moramo se truditi, ova ekipa ima potencijala, ova ekipa je u procesu u kojem nam treba normalno više vremena. Trudimo se da radimo na taktici, trudimo se da radimo na ono da poštujemo naše principe u igru. Normalno trudimo se da odradimo, da dobijemo mlade igrače koji će dobivati više šanse. Ja sam puno sretan zato što je Luka Kušić imao prvu asistenciju u prvoj ligi kod gola kod Kukovca. Tako da nastavljamo dalje, samo trezvenim glavama i još napornije da dođemo do rezultata. Najlepša hvala.